Pasalamat siya yung 1st District Congressional Candidate Pogi Lasatin king suporta ng Iglesia ni Cristo. Ay ning balita ng Patricia Mamang. Pepayabot siyang pasalamat yang ila City Mayor at Congressional Candidate para 1st District ng Pampanga, Carmelo Pogi Lazatin Jr., king Iglesia ni Cristo o INC, king pamanimuna ng Executive Minister Eduardo V. Manalo para king karelang suporta king kayang kandidatura king Kongreso. Pasalamat yan naman nila Zatin king lagyuning kayang pamilya at opisina, king balaw sa tiwara dalang memalen king liderato at remplano para king distrito. Sinigurado na isundu ren programang makasaop karang pamilyang Pilipino, kapamilatan dareng makabalduga na batas at serbisyong tapat para kareng kabalen. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.